poruke koje nam je Bob Proctor uputio svima nama koji radimo na ličnom razvoju i razvoju svog uspeha. Šta je to što hoćeš? Onda idi i uradi to. Ograničeni smo jedino slabom pažnjom i siromašnom maštom. Kreiraj u svom umu život kakav želiš da živiš. Neka svi slobodno hvataju beleške, ja ću sporije pričati, da možemo da radimo. Hajde da pogledamo naše rezultate i vidimo na koji način ih stvaramo. Ne smiješ ni 5 minuta da razmišljaš loše o sebi. Postoje dve stvari koje morate znati da biste napredovali. Gde ste sada i gde idete. Tako je jednostavno i tako očigledno. Zašto tako mnogo ljudi stagnira? U pitanju su paradigme. 95% populacije je kontrolisano rezultatima. Oslobodite se rezultata. Stvori u umu sliku onoga što želiš da ostvariš i kreni. Da biste mogli da oblikujete svoju budućnost, morate biti voljni i sposobni da promenite svoju paradigmu. Postoje dve stvari koje morate znati da biste napredovali. Gde ste sada, to je vaša paradigma, i gde želite da idete. Paradigma je mentalni program koji ima skoro isključivu kontrolu nad vašim uobičajenim ponašanjem, a skoro svo naše ponašanje je vođeno navikama. Paradigma ima kontrolu nad našim uobičajenim ponašanjem koje je vođeno našim navikama. Paradigma je skup svakodnevnih navika ponašanja, činjenja, razmišljanja, uverenja. Zadaj sebi komandu i izvrši je. Kaži sebi ovo ću uraditi i uradi to. Disciplina u radu jednako je rezultat. Disciplina je sposobnost da zadate sebi komandu i zatim je izvršite. Sreća, zdravlje, bogatstvo. To je onaj rezultat koji želimo da ostvarimo. Donesite odluku. Donesi odluku šta je to što želiš i zapiši na karticu. Šta tačno želiš? Koliko želiš da zarađuješ? Tvoj životni stil. Pogledajte oblasti vašeg života na koje vaša paradigma ima enormno veliki uticaj. Sposobnost zarađivanja novca, percepcija, korišćenje vremena, kreativnost, efikasnost, produktivnost, logika. Prevaziđi ograničenje unutar sebe. Paradigma utiče na našu percepciju. Promeni percepciju, promeni ugao gledanja. Ako ne možeš da vidiš, gledaš u pogrešnom pravcu. Promeni percepciju, promeni paradigmu. Uradite samo jednom ono što drugi kažu da ne možete uraditi i više nikada nećete obraćati pažnju na njihova ograničenja. Proces za osvajanje zlata je isti za sve. Promeni svoju percepciju. Razvij kod sebe sve što ti je potrebno za uspeh. Percepciju, korišćenje vremena, sposobnost za zarađivanje novca, kreativnost, efikasnost, produktivnost i logiku. Ako samo oblast korišćenja vremena promenite, modifikujete, ustanite 1 sat ranije svaki dan i razmišljajte o toj informaciji, možete promeniti i uticati na bilo koju drugu oblast. Napretku bilo koje vrste prethodi kriza, a što je veća kriza, veća je i prilika za napredak. Do napretka uvek dolazi nakon krize. Ako imaš veliki problem, imaš i veliku priliku. Kako budemo rešavali problem i konflikte, tako se razvijamo i jačamo i uspeh će biti veći. Studiraj ovo narednih 3, 6 ili 9 meseci. Pronađi rešenje. Vreme je da pretvorite vaše snove u stvarnost, vaše ciljeve u dostignuća i vaše razmišljanje u rezultate. Budi glavna uloga u svom životu. Dete nauči 2-3 jezika do svoje 4. 5. godine. Šta vi stvarno hoćete? Shvati to ozbiljno. Imaj ozbiljan pristup prema tome. Cilj mora biti velik da te inspiriše. Nešto što te tera da prevazilaziš svoje granice.
Da biste mogli da oblikujete svoju budućnost, morate biti voljni i sposobni da promenite svoju paradigmu. Slobodu u vremenu i novcu. Ljudi žele 3 osnovne stvari. Da eliminišu sve finansijske brige, da budu entuzijastični u toku dana zbog onoga što će raditi tog dana i da se povezuju sa ljudima koji su srećni, produktivni i pozitivni. Promena od vas zahteva da nađemo nove puteve. Većina ljudi živi onako kako misle da moraju da žive, da im je tako nametnuto. Mi smo kreativna bića, imamo sposobnosti i talente kojih nismo ni svesni. Podelit ću sa vama ličnu priču o tome kako je odluka da se menjam uticala na moj život na veoma snažan i pozitivan način. Sve materijalno potiče iz nečeg uma, tako da iz svog uma mogu da proisteknu sjajne ideje i rešenja. Promena, izađi iz kutije, nađi način. U vremenima brzih promena svet osvajaju oni koji su spremni da uče, dok oni koji misle da su sve naučili, otkriju da imaju znanje koje fantastično može da se iskoristi u svetu koji više ne postoji. Erich Hoffer. U vreme promena, oni koji uče će biti oni koji će naseliti zemlju, bit će srećni, zdravi i bogati. Da bismo učili, potreban nam je određeni stepen samopouzdanja, ni previše ni premalo. Ako ga imamo premalo, mislit ćemo da ne možemo da učimo. Ako ga imamo previše, mislit ćemo da ne moramo da učimo. Šta su paradigme? Navika drugih ljudi, prenošenih od jedne generacije do druge. Paradigme predstavljaju mnoštvo navika. Ako staneš na nekoj poziciji u mrežnom marketingu, znači da su tvoje navike neproduktivni obrasci. Promeni navike i promenit ćeš rezultat. Navike su nasleđeni obrasci iz porodice i okruženja, oslobodi se navika i stvori one koje ti služe. Zamislite samo kako će se vaš celokupni život promeniti kada počnete da unapređujete bilo koju ili svaku od ovih oblasti vašeg života. Percepciju, korišćenje vremena, kreativnost, efikasnost, produktivnost, logiku, kao i sposobnost za zarađivanje novca. Napravi ogromnu promenu. Uspeh je jednako odluka plus kako provodiš dana. Imam samo 1 minut, samo 60 sekundi u njemu. Nametnut mi je, moram ga prihvatiti. Nisam ga tražio, nisam ga birao. Ali je na meni da ga iskoristim. Moram patiti ako ga protraćim, platiti ako ga zloupotrebim. To je samo mali minut, ali večnost je u njemu. Grafikon vremena. Nemojte provoditi vreme sa lenjim i negativnim ljudima. Razmislite kada vam neko postavi pitanje ili imaš minut. Sad po grafikonu vremena na 125.000 eura godišnje tvoj minut košta 1 euro. Pa razmislite ili imaš minut. Šta god radite sada trenutno, to nije ništa u odnosu na ono što možete da uradite. Da bi promenio stvari, kreiraj novi model, obrazac ponašanja koji će postojeći model učiniti zastarelim. Nikad ne menjajte stvari boreći se protiv postojeće stvarnosti. Da biste promenili nešto, izgradite novi model koji postojeći model čini zastarelim. Izgradi novi model. Sedi i mentalno nacrtaj taj model, kreiraj ga. Ako niste zadovoljni sa bilo čime što sad radite ili imate, promenite to. Sedi, olovku u ruki i rečima opiši svoj san. Vaš duhovni DNK je savršen, nije mu potrebna modifikacija niti poboljšanje. On je sveznajući, on je svemoćan, on je sveprisutan, to ste pravi vi. Da li ste vi zaista ono što se pretvarate da ste? Nije sve u novcu, ali volim da ga zarađujem. Udobnije se osjećam, kreativnije sam. Dobro je koje činim sa njim mogu raširiti i na druge. Glavna svrha novca je šta mogu učiniti sa njim. Novac nas čini većim od onoga ko već zaista jesmo. Ako si dobar, bit ćeš bolji, ako si loš, bit ćeš lošiji. Zakoni su precizni. Zakon vašeg bića je konstantan napredak, progres i rast.
Pa kada se jedno dobro realizuje, želja za drugim većim dobrom će se razviti. I kada je vaše stanje dostignuto, drugo i uzvišenije stanje će se razviti vašu viziju i posticati vas dalje i dalje. Stoga, život koji napreduje je pravi život, život koji vam je Bog namenio da živite. Svo znanje koje je ikada postojalo i koje će ikada postojati je znanje koje već posjedujemo. To znanje treba da razvijamo, rasti iznutra, sve je već u tebi, samo ga razvij. Svako je od nas predodređen da uradi nešto veličanstveno. Svaka želja ima način za ostvarenje. Nađi rešenje, razvijaj se, uči, pitaj za pomoć, istražuj, razvijaj vištine. Dozvoli geniju u sebi da se izrazi, nemoj ga ograničavati. Želja je mentalni obrazac koji nam daje fokus. Naša mašta nam omogućava da vidimo daleko u budućnost i da uvučemo budućnost u sadašnjost. Vaša želja i vizija, mašta, razlog, intuicija su stvari koje vas teraju napred. Napravi remek delo svog života, veće dobro od tebe samog. Mi u stvari ništa novo ne učimo, samo se podsjećamo i razvijamo ono što već znamo, što je već u nama. To je stvar izbora. Svi neuspesi u životu su rezultat našeg povinovanja ograničenju oko nas. Sav uspeh u životu je rezultat našeg povinovanja Bogu u nama. Stoga, povinovanje Božjim zakonima možemo smatrati kao prihvatanje tihog partnera u naše umove i naše živote. Tamo gde se stvaraju vaše mogućnosti. Thomas Edison. Znam da ovim svetom upravlja bezgranična inteligencija. Sve što nas okružuje, sve što postoji, dokazuje da u osnovi toga leže bezgranični zakoni. Činjenica se ne može poreći, ona je matematički precizna. Ideja je skupina misli, privlačenje, rezultat. Ideja je skupina misli koja se transformiše u rezultat. Ako nisi zadovoljan rezultatom, pregrupiši misli, napravi novi rezultat. Nećete znati kako će se to desiti dok se ne desi. Ne razmišljaj kako, zaboravi kako. Pogledajmo sada vaš um i vaše paradigme. Svesni i podsvesni um i vaše telo. Ovo je najvrednija ideja koju sam ikada čuo. Sav uspeh u životu je rezultat onoga što je u nama, a neuspeh puštanje da spoljne okolnosti utiču i definišu rezultat. Edison. Um je mesto gde se stvaraju tvoje mogućnosti. Ako hoćeš da promeniš nešto, promeni vibraciju. To je osnovni zakon. Sekundarni je zakon privlačenja. Nađi klik, ne traži kako da nešto uradiš. Svesni um bira, prihvata i odbacuje stvar. Podsvesni um ne može odbaciti, mora prihvatiti, ne može napraviti razliku između onoga što je stvarno i onoga što je zamišljeno. Moraš imati sliku u umu. Um se nalazi u svakoj ćeliji tvoga tela. Svim ćelijama vizualizuj rezultat koji želiš da postigneš. Škola nam je dala vredno znanje. Međutim, škola nas nikada nije naučila kako da promenimo naše stare paradigme. Stoga, mi često ne radimo ono što već znamo kako da uradimo. Superiorno znanje, inferiorni rezultati izazivaju zbunjenost i frustraciju. Nova paradigma daje nove rezultate. Dokle god si emotivno angažovan na ostvarenju svog cilja, zakon privlačenja će ti to doneti. Ostanimo svesno povezani, tada smo svesni izvora i stvoritelja sve sile i shvatamo i primamo mnoge benefite koje nas okružuju. Sve što se dešava oko vas ulazi u vaš podsvesni um i to vam formira paradigme. Jedini način da promenite rezultat je da promenite paradigmu. U nedostatku jasno definisanih ciljeva postajemo podložni u uobičajenim aktivnostima sve dok nas one konačno ne zarobe. Ne moraš da prodaš, ali moraš da tražiš u ljudi da to kupe. Svesni um ima mogućnosti izbora, da prihvata ili odbije informacije, podsvesni emotivni um je prinuđen da prihvati sve što mu serviraš kao da je stvarno.
Tako, na primjer, uznemiriš se kada ti padne na pamet da se nekome nešto desilo, a možda taj neko uživa. Da biste se nosili sa promenom u današnjem brzo promenljivom svetu, morate razviti vaše više mentalne sposobnosti. Intuitivni um je Božji dar, a racionalni um je verni sluga. Stvorili smo svet koji veliča slugu i zaboravlja na dar. Einstein. Posveti vreme da promisliš o svojoj svakodnevnoj rutini. Koje navike imaš, a koje ti ne koriste? Šta bi promenio? Donesi odluku da promeniš to. Ostani svesno povezan sa svojom odlukom. Sva verovanja i programi naših roditelja postaju i naši. To je tvoja paradigma. Tvoj sistem verovanja, uverenja, prihodi, sposobnost navika, ishrana, sistem razmišljanja o novcu i tako dalje. Da bi promenio rezultate, moraš da promeniš paradigmu koja ti je nametnuta kada si se rodio. Niste sami kreirali vaš sistem verovanja, ali imate moć da ga promenite. Andrew Carnegie ne samo da će imati tvoja dostignuća u životu, već će te izazvati u startu i prestići na cilju. 30 dana svako jutro u ogledalu ponavljaj ove reči. Tiho, šapatom, uverljivo, samouvereno. Pre isteka roka ćeš znati da će se to desiti. Naš sistem verovanja u sebe je zasnovan na ocenjivanju sebe. Uradi reevaluaciju. Iznova i iznova procenjujte sebe, nađite i razvijte svoje mentalne sposobnosti kako da ih razvijete i kako da ih koristite. Promena paradigme. Ova frekvencija sadrži misli potrebne za ostvarenje vašeg cilja. Rezultati. A vaše misli su ovde dole na ovoj frekvenciji. Pre nego što ostvariš cilj, pre nego što se sve završi, sve u tebi će vrištati da treba da odustaneš. Svaka uspešna osoba donosi odluke brzo, a veoma sporo ih menja. Vaše misli oblikuju vaše rezultate. To je ono što ću uraditi. Promena paradigme, frekvencija koja sadrži misli potrebne za ostvarenje vašeg cilja. Ciljevi su da se razviješ i napreduješ, a ne da nešto dobiješ. Ima ciljeva tipa A, B i C. Ciljevi tipa A su znam kako da uradim, ono što bi voleo, a ne radim na tome. Nisu inspirativni. Ciljevi tipa B, mislim da mogu da ga ostvarim ako se poklope određeni uslovi. Znači, treba mi plan za to. I ciljevi tipa C, ne znam kako, fantazija, mašta, težnja, spreman sam da radim na tome, inspiracija. Težite ciljevima tipa C. Ako želite da dobijete ono što želite, morate da naučite da fantazirate, da maštate. Mašta i fantazija pretvaraju u teoriju, ideju o kojoj razmišljaš. Razviješ ideju. Da li sam sposoban da to učinim? Ako razmišljaš o svojim neistraženim potencijalima, neograničen potencijal je u svakom od nas. Da li imam volju da radim za to 20 godina bez ikakve naknade? To stvara u nama kreativni proces gde fantaziju pretvaramo u teoriju, a teoriju u činjenicu. Kada donesemo odluku i krenemo ka cilju, to neizostavno budi u nama brigu, strah i nervozu, jer izlazimo iz zone komfora, jer idemo u svet, u nešto nepoznato. Ako se plašite onoga što treba da uradite, onda znate da ste na dobrom putu. Ako su svi protiv toga, onda sigurno znate da ste na dobrom putu. Ako znate šta radite, onda zaključajte tu ideju, ostanite jaki i usredsređeni i uklonit ćete sve prepreke. To vas vodi u slobodu. X, to si ti i tamo gde si sada, tvoji trenutni rezultati u životu. Jedino što nam je potrebno je volja da nešto promenimo. Volja je mentalna sposobnost koja nam daje mogućnost da se usredsredimo.
Daje nam energiju potrebnu da prevaziđemo brigu, strah i nervozu i ostavljamo usređeni na cilj. Verovanje u tvoju veru će ti omogućiti rezultat. To postaje činjenica. Pećina u kojoj se plašite da uđete skriva blago koje tražite. Ako hoćeš da promeniš nešto u životu, promeni vibraciju. Vizualizuj. Pomoću vizualizacije počinješ da stvaraš svoj svet. Vidiš sebe kako dostižeš svoj cilj i imaš ga u rukama. Kreirao si novu vibraciju koju drugi neće moći da vide, neće vidjeti ni rezultate, ali ti znaš da je to tvoja budućnost. Ako istrenirate sebe da stvarate svoj cilj kao mentalnu sliku onoga što želite, uvidjet ćete da će vaše misli i želje funkcionisati i time uvodite red u svoj um i ne dozvoljavate da na njega utiče spoljni svet. Vizualizacija. Pomoću nje zaista počinjete da stvarate svoj svet kroz efektivnu upotrebu vaših viših sposobnosti. Zadržavajte sliku osobe koja želite da postanete. Kada na taj način postavite cilj, kreirali ste stanje uređenog uma i više nećete žuriti. Sada to radite zato što razumete šta i zašto radite. Svesna upotreba ove moći privlači u naš život resurse, omogućavajući vam da iskoristite stvari kojih niste bili svesni ili niste mogli da ih vidite. Znajte kuda idete i znajte da ćete stići tamo. Jedino što vam je potrebno za to je volja da se to uradi. Zanemarite sve ostale faktore. Teži ciljevima tipa C. Ne znate kako, ali to je ono što zaista želite. Kada gledate u budućnost, nema nikakav način da vidite kako da se nešto desi dok se to ne desi. Doneo si odluku, ideš u mrak, izlaziš iz zone komfora, napuštaš sigurnost, znaš da postoji to mesto na koje si krenuo. Vizualizacija. Mašta je mentalna sposobnost iz koje nastaju vizije. Počnite da pretvarate razmišljanje u rezultate. Vizualizacija. Poredak vizualizacije. Upotreba sposobnosti vizualizacije odražava red u vašem umu i privlači u vaš život ono što vam je potrebno da biste u životu uživali na uređeniji način. Ponavljaj i proučavaj svaki dan svoju mentalnu sliku onoga što želiš i sebe u njoj, dok ne dođeš do momenta da kažeš da, sad shvatam, to je tako, tako je oduvek bilo. Ja se ne pitam da li ću ostvariti svoje ciljeve, ja znam da ću ih ostvariti, znam da ću to postići. Nemam pojma kako, ali to čini put do tog ostvarenja vrlo zanimljivim. Moram sebe da vidim tu i da verujem da to mogu da uradim. Moram da se sjedinim s tim uverenjem i dubokom verom. To sjedinjavanje dovodi do promena. Ništa se fizički ne menja, ali vaša svesnost se promenila. To je postalo vaš novi dom. To je tvoja radionica i tada se spoljašnja stvarnost oblikuje u vašu korist. Protegnite se, počnite da se penjete na planinu, izađi iz zone komfora, to je početna tačka. Ako istrenirate sebe da marljivo stvarate mentalnu sliku onoga što želite i pažljivo izučavate tu sliku, ubrzo ćete otkriti da se vaše misli i želje kreću na uređeniji način nego ikada pre. Kada dostignete stanje uređenog uma, više niste u konstantnoj mentalnoj žurbi. Žurba je strah i stoga je destruktivna. Drugim rečima, kada shvatite snagu vizualizacije vaše želje i zadržavate tu želju u umu pomoću snage volje, to privlači u vaš život sve stvari koje su vam potrebne za ispunjenje te slike posredstvom harmoničnih talasa zakona privlačenja. Shvatate da pošto je red prvi Božji zakon, a vizualizacija uređenja stvari na prirodan način, onda vizualizacija mora biti božanski čin. Kada se
pomerite na višu frekvenciju, komunicirat ćete sa svetom koji je potpuno nepoznat i van domašaja vaših 5 čula. Usaglasite se sa višim frekvencijama misli, prilagodite se idejama i osjećanjima koje ta frekvencija predstavlja. I tada će se čitava sredina promeniti u vašu korist. Paradigma je mali demon u vašem podsvesnom umu, ne dozvoljava nam da rastemo, osuđuje nas, tako nam se obraća. I to se svodi na to da morate da donesete odluku. Velika tajna uspeha uspešnih ljudi je u razumevanju vizualizacije. Svi uspešni ljudi vizualizuju svoj uspeh i veruju toj viziji. Svi vizualizuju, bilo da su toga svesni ili ne. Vizualizacija je velika tajna uspeha. Svesna upotreba ove velike moći privlači u vaš život mnoštvo resursa, izoštrava vaše veštine i omogućava vam da iskoristite prednosti kojih ranije niste bili ni svesni. Percepcija, memorija, mašta, razum, intuicija, volja. Intuitivni um je Božji dar, a racionalni um verni sluga. Stvorili smo društvo koje veliča slugu, a zaboravlja na dar. Mi smo proizvod uobičajenog načina razmišljanja nekih drugih ljudi. Paradigme bukvalno kontrolišu živote većine ljudi u većini slučajeva. Kada paradigme imaju kontrolu, ništa se ne menja. Paradigme bukvalno kontrolišu ljude. Bez obzira koliko naporno radite, ništa se neće promeniti dok ne promenite paradigmu. Ograničeni ste jedino nedostatkom pažnje i siromaštvom mašte. Vi ste ograničeni jedino nedostatkom pažnje i siromaštvom mašte. Znajte kuda idete i znajte da ćete stići tamo. Jedino što vam je potrebno je volja da se to uradi. Teži ciljevima tipa C, ne znate kako, ali znate da ćete to uraditi. Izađite iz zone komfora. Vibracije. Postoji neograničen broj frekvencija. Svi nivoji vibracija na kojima ste bili su vas doveli tu gde ste. Svaka frekvencija je povezana sa jednom ispod i jednom iznad nje. Sagledajte vaše trenutne rezultate. Ako želite da ih promenite, prvo promenite vibraciju. Gde si sada i cilj gde želiš da stigneš? Apsolutno je neophodno da podigneš svoju frekvenciju na viši nivo. Svesnost nam omogućuje da budemo odlučniji. Razgovaraj sam sa sobom. Razgovor između tebe i tebe. Razvijaj svoju svest. Kada se vaše uverenje poklopi sa bilo kojim stanjem, vi se sjedinjujete s njim i to sjedinjenje rezultira stvaranjem planova, prilika i okolnosti. Ova nova svesnost postaje vaša tačka gledišta iz koje posmatrate svet. To postaje vaša radionica i ako obratite pažnju, uvidjet ćete da spoljašnja stvarnost oblikuje sebe prema modelu vaše mašte. Vaše misli oblikuju vaše rezultate. Fokus na ono što želiš, moraš razviti višu mentalnu sposobnost. Kada se pomerite na višu frekvenciju, komunicirat ćete sa svetom koji je potpuno nepoznat i van domašaja vaših 5 čula. Dozvoli geniju u tebi da se izrazi. Nemoj ga ograničavati paradigmama. Napredak ove prirode je izraz višeg stepena svesnosti. U nedostatku jasno definisanih ciljeva postajemo podložni uobičajenim aktivnostima, sve dok nas one konačno ne zarobe. Ljudi su razarobljeni svojom ustaljenošću. Radi sa zdravim delovima i bolesni će se izlečiti. Tvoja slika o samom sebi stvorila se i pre nego što si stigao da naučiš da razmišljaš. To je slika koja ti je nametnuta. Iznova ocenjuj šta si to ti, nađi i razvi svoje više mentalne sposobnosti. Radi reevaluaciju sebe iznova i iznova kako se budeš razvijao na tom putu. Da biste prešli na znatno više frekvencije misli, morate se prvo s njima usaglasiti.
a zatim prilagoditi idejama i osjećanjima koje ta frekvencija predstavlja. Na prvi znak promene vaša paradigma će se automatski usprotiviti i nastavit će da se bori protiv vas sve dok je ne otklonite i ne zamenite novom paradigmom. Ne možete spojiti tačkice gledajući unapred. Možete ih spojiti jedino gledajući nazad. Zbog toga morate verovati da će se tačkice nekako spojiti u budućnosti. Steve Jobs. Odlučite da verujete u svoj uspeh. Otvoreni um inspiriše veru. Neophodno je da ciljaš visoko i da veruješ u to. Stanje uma mora biti vera, a ne čista nada ili priželjkivanje. Zapamtite, nije potrebno više napora da biste ciljali na visoko i zahtevali bogatstvo, nego što je to potrebno za mizeriju i siromaštvo. Postoji razlika između priželjkivanja za nečim i spremnost da to nešto primite. Niko nije spreman za nešto dok ne veruje da to može da stekne. Stanje uma mora biti vera, a ne čista nada ili priželjkivanje. Otvorenost uma je od suštinskog značaja za veru. Zatvoreni umovi ne podstiču veru, hrabrost. Zapamtite, nije potrebno više napora da biste ciljali na visoko u životu i zahtevali bogatstvo i prosperitet, nego što je potrebno da biste prihvatili mizeriju i siromaštvo. Postoji 3 strategije zarađivanja. M1. Ljudi razmenjuju vreme za novac. M2. Ljudi investiraju novac u novac. I M3. Umnožavanje vremena jer imaju višestruke izvore prihoda. 96% ljudi razmenjuje vreme za novac. 3% investira novac u novac, a samo 1% umnožava svoje vreme jer ima višestruke izvore prihoda. Neki izvori prihoda će biti veliki, a neki mali, ali svi oni se slivaju na tvoj bankovni račun. Ovo može biti postignuto izgradnjom. Bogati ljudi su uvek imali više izvora prihoda. Izvori prihoda sa više strana dolaze iz čitavog sveta i stalno se gomilaju. Obrati se onome ko je uspešan i traži savjet od onog kakav bi ti hteo da budeš i kakav bi ti život želeo da živiš. Sve što je potrebno je da donesete odluku za promenu. I sada zapišite šta je ono što ti zaista želiš. Šta je to što hoćeš?